kublai perlok tem tato ngen yesngap ya ka jingkren bat iba TS lingdo ibalong iwe inong penyat ya ka fishing competition hapo kane ka Eastern West Khashil jungi ilong iwe inong penyat ya ka fishing competition iba kipajba kishania bat ki kemen haba penyat mi nomar bang syam bakar haki competition ba penyat mi ilong balik khoj bat le ya ka hok bat ka jing sisa te tong ni sngap jingkren lingkor jung i wala dang mi yo ban kren bun nomar ka por ka ki tong te na kaling junga mabak ti asndo bang pelong ya gaji kop khado khana ke por kabin kong ya galong bet ba ni kong ya ngai ngoi ublei kade ka jingla jung blei uba u ai nga ya kasap ya katalan bang penan kam hok ya ka ai ka ba ublei ula ai nga te na kaling junga ru ka ba khmatam kalong ba ngan chikri hok ngan le ba kumba jule kumba fi ong ma fi ba kalong face to face mah kabalong syai ba kalong clear ba te ngaru kan bang ala ibarit jangan ngapersyang ya ai ka ba kasap je boleh ai ngan penan kam hok ya ka sap katalan jangan kan bang ala penhun ni ka ba ya ka ai ka ba ngile ka ba syai lagi ni kam berkhoi khnang bagi ba kan long ka ba hun kam sim ta na ka por ka benta ka ji sungu jangan ba ki ba support ya kan ka sport kan ka fishing competition na ka jita kan ka sport kam tam ya ka fishing competition namar ba tang mangi ginang penyat ngimla ban ya sikmat ya kan ka jingkop khadok kha kamtam gide gi prash ki babon bat ki bah ba ya ka kali ka baar mo lane ya ka sila bandra ya kali ka baar de ne mo udah ine mo bandra ya kali ka baar udah ine ta lang tes ka bar bat to la try la bien kapor ka namat ta to pula bien skat region sinam pula bien no bar ka ne Sao ar nhiều cha skor pasien program seperti sao ar nhiều ta cha skor program apa udah betul udah pas bar udah sao oi ar nhiều sao ar henyo sao ar henyo tapi aku baru ar baca sab minit ar baca sab minit mana baca kenapa 4 2 7 mana dia pulang sekelas Waduh man, pas pak. Tapi ni siapa ada yang sasarnya ni? Mede biang lah. Aino. Hah? Aino. Ladeng. Aino. Aino mencerat bela dek. Tapulas keteri udah nyam. Sao rubian. Rubian Henyo rubian lajot ini iba bak lajot lara yang ke pres ke ar na betan ke dok ba asma na jabar kita ni trio iwe serem bawa beri iwe serem kebiang chat iya bisa ketemu dekat bah he ajak you marba cek berubah. Pak Belayan harus mengutrakan mereka. Kita kan mentasian kena situ ya. Bang mentasian. Fisna kumno ba pia ikan kena kabok kena set. Kumno kena kena. Komen. Chat. Pak ana bertiar mereka. Kawak baik septili. Nganang pi kawak mek kadang aplikasi thong. Lalu tadi ko proses pi kadang kadang aplikasi thong. Baik ya noi dia. Singkatin juga aku jaga. Fikwa bandra, jaga kali ini fikwa bandra, jaga bisa hakmat apa baik. te kublai congratulation ni fiba te mentak si playo ya kane ka lukidro kade ka fast jong fi ne kumno ne kade fast tan joki te congratulation te na kublai fi be ngne shikmat ka bokkan usip jong fi ka ne te fisne kumno halor kane ka banta fiyo mentak si sukman te pisa si ai kumto sa po kan si bangla oh tamut la jan nang ne te jan te
ngiru na kalin jungi ni ai kudai ke boker yang pi ba pinang ha kan osip ke jong pinang ni smat congratulation ba nimdon e ban ong pi te kadai fastanya pila yo tang fastanya ta oh te don bok Fitri juga man kasih. Kam macam sangki. Bala kap suduk tu bukan kap suduk. Dua kan kap suduk kan si. Tuh. Congratulation ba sa sin ya pinya ti boker yang pi ba nang ni smat pinang don bok ikam ki jam jong pi mo te boleh sebun ya ke por jong pi Piro unjuk. oh perlok yang support ba support lagi tah boleh sebun Piro nang yai. Teng di cam di pi. Boleh sibun nak.